I rekao sam jednu stvar. Mi svom članstvom borimo se za veliku Srbiju. Srbiju koju ćemo da volimo. Moja je bila ideja, dajte da pripojimo Albaniju Srbiji. Kao sandžačka stranka ne želimo da sudbinu građana Sandžaka prepustimo u ruke ovih izvršioca velikosrpske ideologije i velikosrpske politike. Želim da naglasim da je velikosrpska ideologija dokazana i objektivna opasnost po biološki i fizički opstanak Bošnjaka u Sandžaku. U Sandžaku na ovim izborima imamo samo dvije opcije, one su potpuno suprotstavljene. SDA Sandžaka, autentična sandžačka opcija i sa druge strane imamo velikosrpski režim. Građani Sandžaka na ovim izborima mogu da biraju da li su za Sandžak ili Veliku Srbiju.